Blog and Entertainment. Senang kok kado di kartun blok nangkep enggak lah ada kartun blok mana cina channel ke YouTube Bah, cek nak anak blok, nyaran, ting mare, dulat bujer, tareng mungkin nyara timbet, pakai labai ke baya YouTube, ting setia bujer wis lah bujer. Aku apa teh? Ya makannya ajam jong. Kamu ada jong? Yang ada seharian dia teh. Oh, sehari apa? Ya bola, lalu teh pembeli malam masuk teh. Ini abis tak syuting jong. Iya teh. Naka nang lah apa disaran kape nyala ko TV ada. Wila kilo teh ya, pakai nyala naka nanti ya. Oh ya jong, tengah teh jong. Duh. Jangan sampai ada sepuatan. Kira kala abis lo syuting. Kalau cak syuting apa le ya? Tuh lah syuting lo kok nyada topak boy. Tuh, tak tahu pas blok marua. Cek gamma ada bah, bateng melenteng, keberak ke timur, tak mau lambe nar metenar, jadi pocong, jadi bentuk. Lah kakek sok ngerti songkung kan arwah. Loh, tak topan ada si sehari warna itu bodong. Duh, Ong pun saya ngambil lo ting syutingan saya di Suriah kan ada lakon lelang. Cek bingung. Duh, cuma Samson nyaring kok aja. Kira dia sentak teman nyari sekali. Kemarin bakal lo pada neto. Apa juga cak? Berin na deh pak, ciri sehari. Beres retan. Woi barang. Kalau Nabi lo temu ya. Iya kan orang jalan pak. Andi balu apa? Ya palu nih sekoni munasin pak. Yang cuma kenangan aja lah sebagai anu lah bisa aja setedu. Terus apa sih kepikiran dia? Lang kau jangan eding bisa sembah coba kan. Balok kembi lah setengah kengecak kau cuma nambu pak. Demam jadi boleh pak. Lah cocok je bos. Kok kita mikir aja. Ada lah aku mensuri aja. Bila aja rencana aja. Lah saya habit pak. Mula karaoke, main lawan oke. Cuma ada kelebu nah. Oh, dah iya. Taramit ya. Dah iya kan lu tretan. Mak anak apa kompol tapi siapa sesiap aku pemain
Mun bamin selalu siap kan di pemain kalau dah iya. Oh iya. Demang. Yo, kayak tina yo antara mi kayak bun ya. Ya mun kelebun sing kocak yang sepola kamar tung Oh so. iya, oke. Kayak iya kalau son. Tine jak maksana kana jangan dilaku bi TV Oh iya. Demang. Yo, oke. Mun lepas desa yuk langsung kelebun ya. Ayo udah ya. Ya, ayo. Ya wis. Tamu ada sekali. Proyek ada ki. Cek li tekuk Prajowo. Ada lan proyek. Cek beroreng ke BKTP bende. Kile je piran je kerokok. Lah. Kuban mi cek banyak. Kalian mau ngomong berapa? Cuk, orang kacau tuh. Apa? Apa itu pak? Itu pak. Jujur itu. Hah? Itu pun. Kau ya? Cek kan makap tina kan. Cek tahun je ada laku. Mun lambe ti berdin nak. Kok gila je kita hidung ni berdin. Apa ya? Assalamualaikum. Salam. Aduh. Beda apa nyong mepah tu ngaren kena. Kau kan arah asli bun. Kayak minta pendapat dari dia bun. Bingko je teroy mulan apa oleh blok bun. Iman kadung ber. Ya iya harus. Selama aja positif, konten positif, menghibur, bagus harus dilanjut. Tina cak ngiding akian nomornya. Lama apa? Mun bagi ada apa? Le mun kau reson lebih le pe ison. Mun oleh izin dari kelebun kau bon pole pe je malam. Makin mai sopung kau tetap alak kau son so. Gak sih cocok pak, mun aja pak. Tiu cak ngiding aki lain son. Sepenting kok beda semangat lain semangat deh iya. Ya mun kau asli semangat ada tau pak. Cuma mungkin kau semangat ke TV bied. Mun lain lo semangat ala percuma sih pak. Demu mun bagi ada bun. Inja bagus, tina terus. Daripada sak merosak kisah, angwa ke konten, penting positif, tak deh. Ini lanjut, engkau ngizin lagi. Berarti kan dia oleh izin dari kelebun son. Ada dak majaran aku konten dia podi pole deh iya. Ue salah anak je lepas kompol, sapaan segelem. Allah lemangka. Aku pak. Iya, Entah kena pak. Mongko tetep body ini. Oh ya yuk. Yuk, Nah ada bun ya. Ya, akong pun. ya, kepada. Oh. Salam. Ong pun Samson kana. Abid lo syuting itu jon genteng ongku. Aka ausen. Sing lo to mana loncengan ya pasal loncengan. Saya tahu orang Samsung ni pak. Engkau kena bila syuting, engkau kasih ngapa sepawak kepa. Lo tak kebana sekali pak. Agak yang mulai ganteng lah. Cuma sini kalah ganteng kau pak. Yang sayang lo rambut. Maki obu je lo, potongan anak-anak ngode sekali. Buntong na lanceng, parah lagi dante bingko. Coba kadi. Ini deh. Kalau tak tahu lambak lupus lo pak. Yud, Apa dalam lupus, boy? pada-padalan. Bani wiru sableng roson. Wah, yang biru sableng. Oh kamu apa? Ya, dente anak mereka di sore di son. Ki kam apa oleh.
cuaca kali nyaman pak. Kalau aja nyala lajangan pak, tuh lajangan pak. Apa son pak ketidian anak boleh. Ya, mangaran pak. Dari yang tua pak. Hiburannya pak, lo melekan nguden pak. Bila ada cepet seneng agak betul, yuk kena aku pak ada ini. Mana lo sempat ketok pikirannya pak. Pokoknya seneng nih. Iya, harus seneng diri pak. Kalau ada tuh pun yang seneng gitu. Lah makan ayam nyari tibi. Ayo kak. Kamar ya. Oh, tak loncat di sini. Nang biasa lo. Yuk. Rek, jangan gitu tetap ya, Rek. Rek, Blok M tayang mana, Rek? Ini. Ah. Niko. Seru, Rek, film Rek. Mencoba gendut kaya iki. Kayak Samson. Blok emak kan dia ngupload boleh. Haram anak gini gila pula lebur ya. Nah kita ke Samsung itu topar ya, ada daftar. Son, Apa pak? ya syutingan lemar. Engkau terlalu ke boleh syutingan, elok sampai terus kena kanak. Pada pas semangat pak. Mungkin kau tuh semangat kan lo bisa mulai bersemangat pak. Berarti kok mulai sendiri kudu ngarang cerita son. Tuh iya ayo lekin taga posko biasa lo ayo pak ayo basket kan kapi pas nagin naru pak ada ya. Nak gila jo pas cengo tu gila jo pas nyepelaki kau bika kita malah itu pak. Lo kata mana anda ya? Bener. Aku apa kapi kena? Ya lebih biasa cong syuting mau ke diri cong. Syuting boleh. Duh iya cong. Kok daftar apa yo? Ada. Itu ngocah lo ledur. Ani sitir masuk kan nak. Jadi aku lebur ya. Makin demen lo nambah orang nih cong. Lo nambalan. Lo nambah. Jelas mon dari kok mulia. Cek nak anak ya, yang nak boleh keluar bagi.